بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاثة الأصول مفتون أول من مصنف رحمه الله تعالى بيان قدبي أول من دينغتهم ورم مهم هتر كامي أول من مهار ميواني هتر كانتكا مدوغا واحد دكا من مالف إغتهم بلايرغا دينوغي ورم مهم كانتك دينغتهم أي إكامي غتوغا بيان قدبافا دين ديوانا كامي غتوغا إكان كمان عمل كرون تيموانا كامي غتوغا edina dawat dinun nuwata gowalun atarwana kamege gotuga e maguga dimawa kantattaka ketterimu e fahuga musannif rahimahullahu ta'ala bidalwani i'lam rahimakallah dan Allah tibaya rahmallah ba'de tiba dannashe أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. قم مسلم فريهنك قم مسلم عنهنك دينغتم مهم واجب وجنوا تين كمي إبوته أدي يا إغوتان عمل كرنجه تين كمي أنيكي komme muslimaku firhenaka anhenaku emihage islam kamuge sababun komme hen denegatun lazim wa muhimmo tin kame ebote ekankam bayan koddevan beenum fulwani adi engun ekanye none enguma fahoga ya eggota amalwes kuranjihene egota vidaloma fahoga ekantatta algon menna bayan koddevani vidalwani al ula emme furatama kamaki anna allaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukuna hamala bal arsala ilayna rasulan vidalwani furatama kamaki hamakashorun Allahu tabaraka wa taala e algon men ufeddevi wa razaqana ekalange alamenna rizqu devvani aharmenna rizqu devvani walam yatrukuna hamala ekalange algon men bekaru gotuga du kollabba fennuwe bal arsala ilayna rasula adi kiyen heyye aharmenge gaata ekalange rasulaku wani fonuwafe faman ata'ahu dakhala aljanna ekalek fana yaman terikan ada koffi mihako suwaruge wadijje waman asahu dakhala an-nar ekalek fana nukiyaman terivejje mihako narake wadijje den ya fahuga dalil gennawa fawani wad dalilu qawluhu ta'ala ekamuge dalilaki Allah tabaraka wa taala ge wahi basfule ಈ ಸೂರತುಲ್ ಮುಜಮ್ಮಲ್ ಗೆ 12wana ayata 16wana aya wahi qurba nang Allah wahi qurba fani inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasula فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. مصنف رحمه الله تعالى فرتما كمك غتوغا مي واهكا مي وني بيان قدبا එකන් ෆට්ටවාෆා එවැනි අල්ලාහ් තබාරක වතාලා යකි අල්ගොන් මෙන් උෆෙද්දෙවි ෆරාක්කම් බයන් කරවමා එකුගා අල්ලාහ් තබාරක වතාලායේ algon men ufeddevi farata eme ekalange khaligwanta ila ekamuge dalilta kirtu qur'anum ves adi
බුද්ධීගේ hamataka bala irwes Allahu tabaraka wa taala ki algon menge khaliqukan algon men ufeddei farakan parasafukon engen ebove egotun kirde qur'anuge dalil taka balala iruga suratul an'amuge devana aya man Allah wahi kurabba fawani huwalladhi khalaqakum min tin ekalaage tiyaba mihun mashin ufeddevi summa qada ajala den ajalu kandelu viye wa ajalum musamman indahu ekalaage hazratuga kandelikin ba ajalige gotu summa antum tamtarun den yafawati abami hum khilaf wani anwata shakku qurani mi ayatan algon men balala iruga Allah tabaraka wa taala algon menge ufeddewumuge aslu kamugawa Adam alayhi salam mashin khalqu kurevvuma ishara kuraifa evani huwalladhi khalaqakum min tin ekalaange tiyabami hum mashin ufeddevi ila hame gota suratul a'raf ge 11 wana ayatan algon men balala irwes heki algon men nang ebelibe algon men heddei farataki man Allah tabaraka wa taala ekalaange wahi kurabba fawani wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum timan raskalaange amakashorun timan raskalaange tiyabami hum khalqu kurevvime aneki ufeddevime thumma sawwarnakum adi tiyabami hum sura levvime adibes kirtu qur'anuge warak ina ayat takuga ekalaange kan algon men ufeddevi bayan kurabba fawe egotun suratul hijruge fanarwana ayatuga walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun insana ge ufeddewumuge wahaka Allah tabaraka wa taala bayan kurabba fevani hame gota suratul rum ge nawaviswana ayatuga ves evani ekam bayan kurabba fa ekalaage kuladum mantakamge hekitawge tereng hekkiggi gotuga insanun belinwata mashin khalqu kurevvumuge wahaka wa min ayatihi an khalaqakum min turab ekalaage kuladum mantakamge hekitawge terenne wani ekalaage tiyabami hum belin ufeddevika summa iza antum basharun tantashirun den yafahuga tiyabami hum insanunge gotuga feturigen daniye kirtu qur'anuge barak ina ayat takun algon men engi kashawarwa kamaki Allah tabaraka wa taala kan algon men khalqu kurabbi adi eheni hen emmeha makhluqu tabves khalqu kurabbi farataki ekalaangika suratul zumaruge fasdolas devana ayatuga Allah bayan kurabba fave Allahu khaliqu kulli shay Allah hakiye huriha icche ufedde farataki ehem wima hame gotak insanunna jinni ufeddevi maqsad bayan koddevumuge gotun bayan kurabba fawa wahi basfulugaves ekalaangi kan insanun ufeddevi saafkum bayan kurabba fave suratul zariyatuge ansas hawana ayatuga man Allah wahi kurabba fani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun timan ilahu insinna jinni hame kan timan ilahan alukan kurumam menuwi nuhaddawan eme ehin ibbes farataka alukan kurumen nonnane hame ekani ekalaangiyan ekani alukan kurumak insanunna jinnin khalqu kurabigen mane mitanuga mi'atuga faha kolleve tankolaki mukallafunge gotuga hisabelleve farattahoge gotuga azaba sawabu libe farattahoge gotuga qiyamat duwahum wani mi defara ei insanunna jinni envima rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulu kamagen fonubbigen wani insanunge gata hame gota jinninge
gaatabbesme ekalek faanu haya kuluga jinninna baddal kurabba islam deenuge dawat ebami hunna bani for koddebba mi dalil taka adives mino bawaru dalil takun algon mennan Allah tabaraka wa taala yaki algon men qalbu korabbi farakan algon menna war rangala egigende den buddhige hamataka balala iruga algon menna engeni algon men amillaya nonkan ofedi fami tibi ehema algon men ofeddei faratei baka evves miha ko emiha amillaya kannun ofedi fami evves miha ko emiha ge amillaya kannun emiha ge sura kandala fami emiha amillaya kannun emiha ge kulaya iskolu kandala fami riye evvima mi huriha kamakun algon mennan engigen dani algon men heddei farate eba waka ai Allah tabaraka wa taala ema mi komme ecce komme makhluge ofedifawa ecce ofeddei farate ebabe ehem wima algon mennaki makhlugon nawa iruga algon men ofeddevi farate ebabe ei Allah tabaraka wa taala den ekalaange ofeddew muge uladum wanta kama mikankamuge hekita dalilta algon menna balali komme dimayakun algon menna fennan eboy emvima kirtu qur'anuge huri ayat takunna adi heyo salamat buddin visna fikur kurima ves nukunna natija ki Allah tabaraka wa taala kan algon men ofeddevi ema ekalaange qalbu korevuma ekama buddhi salamatun huri evves mihako hagigatuga inkaren nukurane emihage boda kama kiburu kamuge sababun menui ena neengeni enno ekamaku boda kama enage mativerikan enaya visni e fikuruge terega ekama dekolo hadafan misalaka firaunu dekolo hedi fada ehen namoes komme mihakues buddhi salamatun huri mihaku visnafi kama bani nama mi hagige emihakan hama wegenda man nabiyya sallallahu alaihi wasallama rasulu kamagen wadagen islam deenuge dawat mistakunna devvamun gendevi duas waruga Jubair ibn Mut'im radiyallahu ta'ala anhu islam wadagatumuge kuriga ekalek faana emme fortama vesmi iwada gannawani kirta qur'anuge adu man nabiyya sallallahu alaihi wasallam tur sure kiyawa vidalwa adu ekalek faanu kiyawa vidalwamun wadagen am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun eba mihun am khuliqu min ghairi shay'in evves echakun noonge mihun mi ofedifa evani am humul khaliqun wat emihun nakihe emihun ofeddi farataki manake amillenge ofedi vetibi am khalaqus samawati wal arda wat emihun he udutaka bintan ofeddevi bal la yuqinun ehne kamako eba mihun yaqin nukuraniye gabul nukuraniye am indahum khazainu rabbika kalek faanu ge rabbuge khazanata ennu nemihun atuga huriheye am humul musaytirun nota ebamihun gadawegen fa bani heye komyakas mi ayat ivigen dia hinduga Jubair ibn Mut'im vidalwani miye timannage hita timannage hin hivi udussagen dia henne ayat iwoma ekoga mi emme furatama iman kan timannage hita padigen dia wagut komyakas eo salamatun huri mihe vecchiya e hagige ragalan egenda nema Allah tabaraka wa taala i algon men ge khaliq algon men ufeddevi fara den musannif vidalu fawani wa razaqana ekalange algon men rizqu devvi Allah tabaraka wa taala i algon men ge raziqu algon men rizqu devva fara kan kirtu qur'anunna hama
sharui dalil takun nabiyya sallallahu hadis fur takunna buddhi ge hama takun ves ekan algon menna egi ama vegende kirta qur'ana algon men balala iruga Allah tabaraka wa taala yaki algon menge razigu algon menna rizqu debba farataki ekalaange kan enge bayin ayataka nazaru hingala iruga suratu zariyatuge ansas awwana ayatuga man Allah wahi korbani inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwatil matin hamakashorun Allah tabaraka wa taala iye rizqu debba fara ar-razzaq wanta fara dhul quwwatil matin ekalange gadafada wanta warugada anta ilah hame gota ehen tanek suratu sabage sawiswana ayatuga ekalange wahi korbani qul man yarzuqukum minas samawati wal ard qulillah alen faanu vidalu ashe tiyaba mi hunna uda bimun rizqu debbani kom faratingi qulillah kalek faanu vidalu ashe jawabuga emane jawaben nudeven hen jawaben nonna ema kalek faanu vidalu ashe qulillah allah ekan urabba farataki emvima mi nunas tafatu dalilkan ebahuri ekalaange kan rizqu debba farataki ekan algon menna ego mattaka hame gota sunnatu algon menne egen dani algon men insanu ufedu muga namihage banduge terega vaniko enage gaata Allah tabaraka wa taala malaikatak funuwa saha hadisun ege gotuga e malaikata wada gannawa adi ekala Allah taala malaikatan amur kurabba hataru kamak ei enage rizqu liuwo masha enage umuru liuwo masha enage amalta liuwo masha enaki abajja veriyekkan nuwata bajja veriyekkan liuwo emviba mika muhimmu nokutaaki mitanuga ufamwomuge kuriya emihegge rizqu Allah tabaraka wa taala kanda alubba fawaka emihaka liubbi rizqe libigen furihama wegen noni emihako duniyen bakivegen nennueddan ei halalu gotuga kamabbias haram gotuga kamabbias emiha liben wen etchen noniya emiha ya libigen nennodan buddhige hamataka bala iruga algon menna nuka noboy duniyage nuwen uleve algon menna kewma buimak eba beenunje ekamattaka algon men bashage algon menna taka hidumatuga etchi labwa faave ehmvema etaketi ufeddevi man Allah tabaraka wa taala ema algon menna mi ekalaange kuladum wantakan rizqu debba huriha etchaka amekan insanun nakan jinnin nakanno muli emme kudi kudi dire kanifaksa etchessa daande janawar taka masmaha messa mihengos emme ha huriha makhluqataka dirumevva komme etchaka ves rizqu debba farataki hama Allah tabaraka wa taala de musannif vidalu vefa miwani walam yatrukuna amala ekalaage timanna men bekaru gotuga du kurabba fennuwe koba mitanuga maniyaki ekalaage algon men duniyega labbafa uramvi kame adamvi gote bayan nukoddebba bekaru ko labbafa innuwe ehem vima maqsaden eboy uramvi kandattake vani bayan kodevva ulemvi goevvani gunedevva foivvani bawalavva e fotugawa raketi unganna devvo mattaka rasul bekalum vani fonuvva ema beka rogotugai non Allah tabaraka wa taala algon men duniyega lavva fami vani kirta qur'anu ekamuge dalil algon menna ebalibe
ಸೂರತುಲ್ ಮುಮಿನೂನ್ಗೆ ಸತೇಕ ಫಣರವನ ಆಯತ ಸತೇಕ ಸೋಳವನ ಆಯತಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ಮೆಂ ಬಲಾಲ ಇರುಗ ಮ್ಯಾಂಗ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ವಹಿ ಕುರಬ್ಬಾ ಫಮಿವನಿ ಅಫಹಸಿಬುತುಂ ಅನ್ನಮಾ ಖಲಕ್ನಾಕುಂ ಅಬಸಾ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಫಹಿ ಹೀಕುರನಿ ಹೆಯ್ಯೆ ತಿಮನ್ ರಸ್ಕನಾಂಗೆ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ಉಫದ್ದವಾ ಫವನಿ ಬೇಕಾರು ಗೊತುಗಾ ಕಮ ವ ಅನ್ನಕುಂ ಇಲೈನಾ ಲಾ ತುರ್ಜഊನ್ ತಿಯಬಾಮಿಹುಂ ತಿಮನ್ ಇಲಾಹುಗ ಹಜರತಕ್ ರುಜು ಅನುಕುರವ್ವಾನೆ ಕಮ ಫತಆಲ ಅಲ್ಲಾಹುಲ್ ಮಲಿಕುಲ್ ಹಕ್ ಅಲ್ಲಾಹು ತಬಾರಕ ವ ತಆಲ ಮತಿವೆರಿವೆ ಬೊಡಿಗೆಂ ವೆಯೆ ಕಲಾಂಗೆಯಿ ವೆರಿ ಹಗ್ಗು ಇಲಾಹೆ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಹೂ ಹಗ್ಗು ಗೊತ್ತುಗ ಅಳಕಂ ಕುರವೆ ಎಹೆಂ ಎವ್ವೆಸ್ ಫರಾತೆ ಕಲಾಂಗೆ ಸಿಯವಾ ನುವೆ ಹಮೆ ಗೊತ್ತ ಕೀರ್ತು ಕುರ್ವಾನುಗ ಸೂರತುಲ್ ಕಿಯಾಮಾಗೆ ತಿರಿಸ್ ಹವನ ಆಯತುನ್ ಸಾಲಿಸ್ ಆಯತ್ ವನ ಆಯತ ಅಮಯ එකලාගේ වහි කුරබා ෆවා බස් ෆුල් තකන් අලුගොන් මෙන් නසරු හිංගාලා ඉරුවෙස් අලුගොන් මෙන් උෆද්දවා ෆවනි බේකාර ගොතුගා නූංකන් වර සාෆුකොන් එබ එංගිගෙන්දේ මං අල්ලාහ් වහි කුරබා ෆවනි අයහ්සබුල් ඉන්සානු අන් යුතරක සුදා ඉන්සානා හී කුරණී හෙයේ එන බේකාර කොන් දූ කොල්ලේ වේනේ කම අලම් යකු නුත්ෆතම් මින් මනියෙන් යුම්නා එන නුවේ හෙයේ මනි ෆොදෙක්ගේ ගොතුගා කුල්ලියක නොකොමගෙන් ආ ෆෙම් ෆොදෙක්ගේ ගොතුගා නෝනි සුම්ම කාන අලකතම් ෆඛලක ෆසව්වා එන් ගඬු ලේකොලගේ ගොතුගා වියේ අල්ලාහ් එ ෆුරිහම කුරෙපියේ ඉන්සානෙගේ ගොතුගා ෆුරිහම කුරෙපි වාහක ෆජඅල මින්හු الزوجين الذكر والانثى එම බේකාර ගොතුගා නෝන් කමුගේ හෙකිත එකලාගේ බයන් කුරවා ෆවනි e nutfai e gandu lekolon e maskolon Allah tabaraka wa taala khalqu kurevi faja'ala minhu az-zawjayn jode adh-dhakara wal unsa firhenaka anhen khalqu kurevi alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta ehem wima ekalaage kuladum wantay noon heyye maroma fahoga diruvwa defolonne mitanoga algon mennan egen mediyai insanu algon men ufaddawa fawani bekar gotuga nun algon menge boruga alifawa masuliyataken e borika algon men kuranje he kantattake borika buddhige daliyu tabbes egotum bala iruga ei Allah tabaraka wa taala hikmabanta ilahu insanu ufaddawa fa adi washagin kankan labba fa rasul bekalum fonuwa fobba wala embeji ai bekar gotuga labba fa nuunkan algon menna ama buddhim visnadima engi gende ehm wima mi kankamun algon menna eba engi haama wegende bodati masuliyat take algon menge boluga elifa waka algon men duniyege lebbigen miwani maqsadika bayin insanunna bay mihunna duniyega lebbigen wa maqsad wani olif bay mihunnan hiwa kahala timanna men duniyega mitibi duniyega arama lazzatu hasil qurash nuata fasaya rufiya jama qurash nuata bodati imarataka building utan alash aslu maqsadaki koba kan hagigatuga bay farataka wani olumegge tere insanunna ajale duniyega olumuge muddate kanda alu wafa kurang huri rangalu kankama kari nuwan huri nuba kankam wani bayan koddebba ehem wima aslu hagigi duniyega diri olumuge maqsad emihaka saaf wegen noniya emihaku de duniyega baajja veriya kanwan algon mihem mi dannawani duniyega ba fene halalen harame nubala faasage fahatun gulemi haramen halalen nubala biyanuda fahish kandattoge fahatun ulemi haramen halalen mihegge haggetto noonto nubala emihage tanawaskan kuriyan neruma masakke kora mihun
ದುನಿಯಾಗ ಬಾರ ನುಫೂಜ್ ಹೋದು ಮಟ್ಟಕ ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಾ ಮೀಹುಂ ಅಳ್ಗೊಂಡ್ ಮೆನ್ನಂಗೆ ಬೋ ಪೆನೆ ಎ ಮೀಹಾಗೆ ಬೈ ಮೀಹುಂ ದುನಿಯಾಗ ಅವಳೆ ನೀ ಮಶ್ಹೂರ್ ವಾಂಬೆಗೆ ಎಮಿಹಾಕಿ ಮಗಬೂಲ್ ಮೀಹೆಕ್ಕಮ ಎಮಿಹಾಕಿ ಮಶ್ಹೂರ್ ಮೀಹೆಕ್ಕಮ ಎಮಿಹಾಕಿ ಮೀಹುಂ ವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕುರಾ ಮೀಹಕ ವೆಜ್ಜಯ್ಯ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ಏನಾಗೆ ಹೆರಿ ದುನಿಯಾ ಹಾಸಿಲ್ವ ದುನಿಯಾಗ ದಿರುಳುಮುಗೆ ಮಕ್ಸದಕಿ ಎಯಿ ಹೆಂಪೆ ಸೀವೆ ಬೈ ಮೀಹುಂ ಮಿಲಿಯನರುನ್ನ ಬಿಲಿಯನರುನ್ನ ಬೊಡತಿ ಅಮಿಲ್ಲ ಬೊಡತಿ ಫಾಸಾವೆರಿನ್ನ ಬೀಮ ಮೀಹುಂ ಬಲನಿ ಮೀಹುನ್ನಕಿ ಕಾಮಿಯಾಬು ಮೀಹುಂ ಕಮ එහෙන් නම් ස්ලබයත අහුන්න අක්තුන්නේ දුනියක දිරිගොළුමුගේ මක්සදු එබෑ මිහුන්න සාෆෙන්නෝ දුනියක දිරිගොළුමුගේ මක්සදකි අල්ගොන් මෙන් හද්දවා ගෙන්ගොළුවා ඉලාහ මාරිෆා කොත්තේනේ ගන්න එකලාංගිය කියමන්තරිකම එකුගා අලුකන් අදා කොග්ගෙන් දුනියක එකලාංගේ එංගෙ විගොතන් මුල ඔඛරවි හයා කාමියාබු වානේ මග එමීහාගේ අමල්ත බිනා කුරු එහෙම වීම මී අල්ගොන් මෙන්න මි නුකතාග එඟුම් වරම් මුහිම්මුක දැන් එය ෆහුග මුසන්නෆ් විදාල වනි බල් අර්සල ඉලයිනා රසූලා අදි කියෙන් හෙයේ එකලාගේ තිමන්න මෙන්න රසූලක් ෆොනුබ්බියේ රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම මි උම්මත ෆොනුබ්බි එයි උෆාවරකම්ගේ خبر දෙබ්බා බේකලෙගේ ගොතුග රංගලන් උලේ මීහුන්න hame gotan nubakon ule mihunna birweri inzar debba bekalege gotuga emvima ema nabiya sallallahu alaihi wasallam wadagen mistakonna bani edumago bayan kodeffa ekalek faanuge purige rasul bekalun wes nabi bekalun wes e maga mistakonna gowale man allah wahi kurabba fani inna awhayna ilayka kama awhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'd amakasharun timan ilahu kale faana wahi bawale bime ei nuh ge faana wahi bawale bi fadan adi ekale ge faana fahuga nabi be kalunna wahi bawale bi fadan wa awhayna ila ibrahima timan naskalaange ibrahim ge faana wahi baba lebbime wa ismaila wa ishaqa ismail ge faana sha ishaq ge faana wa yaqub wal asbaq adi yaqub ge faana sha ailaya wa isa wa ayyub wa yunus wa harun wa sulaiman isa ge faana sha ayyub ge faana sha yunus ge faana sha harun ge faana sha sulaiman ge faana wa ataina dauda zabura adi timan raskala ge daud ge faana zaburu debbini wa rusulan qad qasasnahum alayka bay rasul be kalun nakiye be kalun ge wahaka timan raskalaange kalek faana bayan ko debba fawa be fulu nemin qablu nige kurin wa rusulan lam naqsusuhum alayka adi anibba be kalun nakiye be kalun ge wahaka kalek faana bayan ko difa nuwa be kalunne wa kallama allah musa taklima Allah tabaraka wa taala Musa ge faana bas wahi kurevi ema sida bas wahi kurevi bas wahi wat me bas wahi kurevum ge sharaf nibwada ge nevi rasul bekalun ge terega ulul azum ge me rasul la Musa alayhi salam imeni wada gen fave rusulan mubashirin wa munzirin e rasul bekalun gotuge bekalun fonuvevi ge wani mubashirin wa munzirin ufaver khabar debba birwari kamuge inzar kurabba baigi gotuge li alla yakuna linnasi ala allahi hujja mistakonge atuga salama vana ituru hujjaten nubevuma timanna mennaka neenge timanna men nudena hurime ekahala hujjate bahanaen emi hunna notu mattaka ba'da rusuli rasul bekalon fono mafahuga وكان الله عزيزا حكيما الله تبارك وتعالى غدفد وانتا حكمه وانتا الهي سوره النساء සතේක ෆස්තොලස් තිම්වන ආයතන සතේක ෆස්තොලස් ෆස්වන ආයතුගේ නියද එම්වීම රසූලු බේකලු අල්ලාහ් තබාරක වතාලා ෆොනුවාෆා මිවනි මිදෙන් නෙවි මක්සදුග ඒ මේසකුන්න රංගලු අග්ගු ගොයි ඔලොන් ෆිලුවා දෙවවා
tedu magu mistakunna bayan kodde bumattaka ehemwima mi kamaki algon men komme muslimak komme firhenak komme anhenak denekatun muhimmu kamege gotuga Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab vidalu wefa wani den yafahuga vidalu wefa mi wani faman ata'ahu dakhala al janna ekalek faana mane kiman nabiyya sallallahu alaihi wasallam kiyaman terve jamiha suwarge padejje wa man asahu dakhala an nar ekalek faana no kiyaman terve jamiha narakya padejje e wahaka bayan korabani ekalek faana kiyaman terikan ada korumaki ei suwaruge wanumuge magu ema suwaruge wannan ede miha emagu ikhtiyar kuran jehen ei Allah angawa fawa amur fule wa atiu Allah war rasul la'allakum turhamun tiyabami hun Allah ekalange rasula kiyaman teri washe ei tiyabami hun rahmat lafwato Allah tabaraka wa taala yak kiyaman teri gomattaka rasula sallallahu alaihi wasallam yabbes kiyaman teri gunhuri ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا إنتنجا الله وحيك ربا فيه ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم كيمن تربيت جميعا كان دلهم بدوهم وكاميابكم كامياب وجه هم يقول نكيمن تربيت جميعا emiha wannani narakiyash rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge hadis kasfulakum ekan algon menna war rangalan egende nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis korabani kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba iman kale fanu ummatuge huriha emmen swarga wannaniye ekaman inkar kuri mihe fiyawai war ajab kurani bikame swarga wannan ka ko to inkar kurani faqila waman ya'ba ya rasulullah ehde ekalek faana denne un Allah ge nabiyya kaakutoye ekaman inkar kurabban suwaruge wanuman inkar kurabban hadis kurabani man ata'ani dakhala al janna timan kalek faana kiyaman teri vejje miha suwaruge wadijje wa man asani dakhala an nar timan kalek faana nukiyaman teri vejje miha narakya wadijje be riwayat hoga wa man asani faqad aba timan kalek faana nukiyaman teri vejje miha suwaruge wanuma dekolo hadasi bukhari ge hadis fule komyakas e wahaka bayan kurma fahuga dalile ge gotuga urin denne wonu hen suratul muzammil ge sa fanara wana ata 16 wana aya gennawa fawani Allah ge wahi bas fuluga mi wani inna arsalna ilaikum rasulan amakasharon timan askalange tiyabaminge gatar rasulakum fonuvime shahidan alaikum ebaminge macca hekivari hekiwane farateke gotuga kama arsalna ila fir'auna rasula fir'aunuge gata rasulak fonuvi fadan ekamo kandima vi gotun wata kankuri gotun fir'aunu kihne mihedi fa asa fir'aunur rasula fir'aunu rasula ya fonunu rasula fir'aunuge gata fonuni musa ge fan e rasulayan enan nukiyaman terve uredune natijaki fa akhadnahu akhzan wabila e nukiyaman terikamuge natija gotun timan raskalange ena hippevime aneki azabu devvime uguba dunya matiga devvime akhzan wabila gadafada vegen ba hippew makum hippevime ingi wada gannawan Allah tabaraka wa taala ena kanda arau korabba eneya ena tabavi mihun fana korabba ala kukkure ema mi musannif rahimahullahu taala bayan ko devi furatama kanta engonna reyak mirat kurbiya devana kanta kagen algon men kuriya dana miriyan hema misaban immalana subhanallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh